munyemerere tubane muri iyi video igiye kugaruka ku nkuru z'urukundo zabayeho. Ni inkuru rubanda nyamwinshi bishimiye ariko bikarangira bene nyirazo birangiye batandukanye. So urumva rero twarakundanye tumaze nk'umwaka n'igice y'umwaka n'amezi 8 gutyo. Nshaka gutera step. Munyemerere tubanze tuvuge kuri iyi inkuru y'urukundo rwabaye hagati ya Nyambo na Titi bikarangira bidakunze. Yo kwambika impeta arabyanga. Izi ni inkuru zumvikana muri rubanda maze bikabayobera bitewe n'ukuntu abo bantu bagiye bagaragara muri societe, uburyo bagiye bigaragaza, guhuza bagiye bagaragaza ndetse banaberanye 100%. Maze aba bantu banatandukana ukabona umwe ashakanye n'undi bataberanye 100%. Izi ni inkuru tugiye kuvuga z'abantu 10 za mbere kwisi z'abantu bakundanye bikamenyekana maze abantu bakabyishimira ariko mu gushwana bikaba umwanda. Uwo mwakundanaga wamubonagamo nk'uwo muzabana? Yego cyane. Ijambo ni cyane, ariko ijambo rya cyane burya muri abantu babiri risigara rivugwa n'umuntu umwe naho undi we abavuga ngo ntibishoboka. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Inkuru 10 z'abakundana batandukanye bikarangira nabi cyangwa bibabaje. 1. Johnny Depp na Amber Heard bari umwe mu couple yavuzwe cyane muri Hollywood. Batandukanye nyuma yo gushinjanya ihohoterwa rikabije. Urubanza rwabo rwaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga no kuri TV ku isi yose. Bombi bahombiye byinshi mu izina n'akazi kubera ayo makimbirane. 2. Shakira na Gerard Piqué bari bamaze imyaka myinshi babana kandi bafite abana. Gutandukana kwabo kwabaye inkuru ikomeye nyuma ibihuha byo gucana inyuma. Shakira yaje gukora indirimbo nyinshi zirimo ubutumwa bukomeye bwerekeza kuri Piqué. 3. Kim Kardashian na Kanye West urukundo rwabo rwari ruzwi cyane ku isi. Ariko ibibazo byo mu mutwe, amakimbirane yo ku mbuga nkoranyambaga n'igitutu cy'itangazamakuru byatumye batandukana. Nyuma yo gutandukana akomeje kubaho intonganya kubana no ku buzima bwabo bwite. 4. Brad Pitt na Angelina Jolie bari umwe mu couple akunzwe cyane muri Hollywood. Batandukanye nyuma y'ibibazo byo mu muryango ndetse hakurikiraho imanza ndende zijyanye n'abana n'umutungo. Gutandukana kwabo kwabaye inkuru ikomeye cyane. 5. Selena Gomez na Justin Bieber urukundo rwabo rwakurikirwaga cyane n'urubyiruko. Bagiye batandukana bagasubirana inshuro nyinshi. Amaherezo batandukanye burundu, ibintu byateye agahinda abafana babo benshi. 6. Offset na Cardi B urukundo rwabo rwagiye ruvugwamo gucana inyuma n'intonganya nyinshi. Nubwo bagerageje gusubirana inshuro zitandukanye, ibibazo byakomeje gutuma urukundo rwabo ruhora mu bibazo. 7. Taylor Swift na Joe Alwyn bari bamaze imyaka myinshi bakundana mu ibanga rito. Gutandukana kwabo kwabaye inkuru ikomeye ku bafana ba Taylor Swift, cyane cyane nyuma y'indirimbo n'amagambo yavugwaga kwerekezaga kuri Joe. 8. Cristiano Ronaldo na Irina Shayk bari couple ikunzwe cyane mu mupira n'imideli. Batandukanye nyuma y'imyaka myinshi bari kumwe, ibintu byatunguye abafana benshi kuko batigeze basobanura neza impamvu. 9. Ariana Grande na Mac Miller batandukanye nyuma y'ibibazo byinshi by'ubuzima bwa Mac Miller. Nyuma y'igihe gito Mac Miller yapfuye azize overdose, ibintu byagize ingaruka zikomeye kuri Ariana Grande. 10. Prince Charles na Princess Diana ubukwe bwabo bwari ubwigitangaza ku isi ariko nyuma bwaranzwe no gucana inyuma na makimbirane menshi. Batandukanye mu buryo bwateje impaka nyinshi mbere y'urupfu rwa Diana rwabaye inkuru ikomeye ku isi yose.
Ni inkuru nyinshi zitandukanye z'abasitari cyangwa se abantu bamenyekanye bagiye bakundana cyane ariko bikarangira batandukanye bitewe n'ingeso zitandukanye zagiye zibavugwaho. Gusa mu byaha twagiye twumva byagiye bigaruka aba bantu byagiye bituma batandukana, ibyaha byatangajwe cyane ni ibyaha byo gucana inyuma byagiye bivugwa mu basitari bakomeye cyane kandi batandukanye. Bonereho kugaruka ku nkuru ya Nyambo na Titi, aho wumva Titi ku ruhande rumwe avuga ati ngewe sheri wanjye twakundanaga twatandukanye afashe ndi kumuca inyuma bikakuyobera, ariko akabyihamiriza ati ngo sheri we yaje ari hejuru y'umuntu da. Ndetse ku rundi ruhande ukumva Nyambo nawe avuga ati ngewe umuntu twatandukanye namufashe ari kuwuca inyuma, mbona utubuno twe atunyeganyeza live ndabyibonera n'amaso yanjye. Ariko ku mpande zombi birinda gutangaza ati se uwo muntu wagufashe yari nde, wamutubwiye amazina. Ndetse na Nyambo akirinda gutangaza ati ese uwo musheri wafashe ari kuguca inyuma ni uwihe. Ushobora gusanga ari abandi baba bavuga bagiye bakundana ku zindi mpande, kuko nawe uravuga ati n'uyu, undi ati n'uyu, bamwivugire mu izina. Ngayo nguko ni ibintu bibabaza cyane iyo abantu bakundanaga bikarangira batandukanye bitewe n'ingeso mbi zigaragaye ku muntu umwe muri aba bantu baba bakundanye, bityo uyigaragaje bikarangira uwayeretse amuzinutswe burundu. Ngira utundi tuntu mbiyibukiriza, ese muribuka ko uwitwa Linda na Zaba bakundanye kakahava? Muribuka ko uwitwa Irene na Aisha nabo bavuzwe mu rukundo kakahava? Ese muribuka ko Knowless na Safi Madiba nabo mu gihe cyabo bavuzwe mu rukundo kakahava? Ese muribuka ko uwitwa Miki na Regis nabo bakundanye kakahava? Naho se Gitoko hariya nandera ndibagiye mumunyibutse muri comment. Ni inkuru nyinshi twagiye tubona maze abo bantu tukanabizera ati bazabana nta cyabatandukanya, maze tukibagirwa ko gatanya zirwa zivuza induru mu nkiko. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.